Reka twongere twifurize amahoro n'imigisha, reka twongere twifurize kumererwa neza inshuti bavandimwe muryango mugari wa Kigali Rio News. Tugatse muri studio rero aka kanya n'amakuru adasanzwe by'umwihariko ni Karemba Aimable tuboneraho kwisegura ku bakunzi bacu ba Kigali Rio News ko twari tumaze igihe kirekire tutabonana kuno murongo mugari, ariko nyamuneka twari tubahishiye byinshi, ariko nanone tubabwira yuko bitari ku mpamvu ziduturutseho. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bigaragara, ndetse kandi ni byinshi bikomeje kugenda bigaruka ku isi muri rusange, ariko twebwe twiyemeje kwibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'icyama cy'intare zasarambwe ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeje guhindura isura, ndetse kandi ni n'imirwano ikomeje guteza amakimbirane hagati mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Turaza kwikoza muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire imirwano ikaze cyane yaje kuba muri Minembwe, ndetse kandi ino mirwano ikaza gusiga umutwe wa M23 hari uduce wambuye uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC, ariko nanone uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga yuko hari intera ndende, ndetse kandi bikavuga yuko intera uruhande rw'igisirikare cya FARDC bashyizemo mu bice M23 iherereyemo, bikavuga yuko FARDC ibice yagiyemo ari bice biri strategique. Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi abaturage bo mu misozi y'Iminembwe mu bice byinshi bitandukanye bo bari kubyina, ndetse kandi bari kuvuza impundu nyuma yuko uyu mutwe wigaruriye ibice byinshi bitandukanye. Nzi gusa kandi turaza kwikoza mu mujyi wa Uvira umaze igihe kitari kinini wigaruriwe n'umutwe wa M23, tubabwire ibiri kuvugwa hariya za Kavimvira, tugaruke mu misozi ya za Kawezi, twinjire za Kiriba, tujye ahitwa Kitala, Kirungu, Shenge, Munanira, Karungwe, Muheta, Gomba n'ahandi hatandukanye muri Uvira, tubasangize tubabwire uko situation ihagaze. Tukiri muri Uvira rero turaza kubihuza n'ibiri gukorwa, ndetse kandi n'ibiri kuvugwa n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kikoma uruhande rw'umutwe wa M23, bavuga yuko ngo umutwe wa M23 ngo uri gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi igihugu cy'u Burundi cyo kikavuga yuko ibi bintu ngo biri buze guteza ikibazo gikomeye, by'umwihariko ngo amakimbirane afite icyo asobanuye ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bivugwa n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi yuko ngo bishobora kuza guteza intambara ikaze hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cy'u Rwanda. Ibi kandi igihugu cy'u Rwanda nacyo cyabishubije mu kanama gakuru k'umuryango w'abibumbye, kivuga cyemeza yuko ngo nacyo cyiteguye guhangana ndetse kandi no guhatana n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Si gusa kandi turagaruka ku bihugu byinshi bitandukanye birimo Leta Zunze za Amerika, birimo Ubufaransa, bikomeje kugenda byamaganira kurenga ubufasha igihugu cy'u Rwanda kiri guhereza uruhande rw'umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi igihugu cy'u Rwanda cyo cyakomeje guhakana bikomeye, kivuye inyuma yuko ngo kidafasha uruhande rw'umutwe wa M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Turaza kwikoza kandi mu mujyi wa Uvira tubabwire uko situation ihagaze. Hari byinshi biri kuvugwa, ndetse kandi byinshi biri gutangazwa. Amakuru akomeje kugenda atugeraho biravuga yuko icyitwa za Wazalendo ndetse kandi n'izitwa za FDLR, abasirikare ba FARDC n'abarundi batigeze bashira muri uno mujyi rero ngo umutwe wa M23 udashobora kuba wavuga yuko wamaze gufata uyu mujyi wa Uvira ku kigero kingana ni 100%. Turaza kugaruka kandi mu mujyi wa Bujumbura tubabwire yuko imisozi nka Kibuye hano hafi na n'ibirindiro by'ikigo cya gisirikare cya Cibitoke hakomeje kuzanwa abasirikare. Ni mu gihe kandi na deployment ziri gukorwa imakamba, deployment i Rumonge, deployment Cankuzo, deployment mu misozi ya za Ruyigi, by'umwihariko mu bice byose bitangatanze igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi n'izindi nkengero z'igihugu cy'u Burundi zitandukanya n'imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu, utibagiwe Kirundo ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi n'igihugu cy'u Burundi. Si gusa kandi tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho turaza kugaruka mu misozi y'Iwarikare
tubadondoshe tubabwire uko situation ihagaze. Imisozi nka Ishunga, imisozi nka Mpofi, imisozi nka Kisi, imisozi nka hano za Kalonge, imisozi itandukanye ya za Makabola, imisozi ya za Usokali n'andi atandukanye muri Warikare, deployment ku ruhande rwa FARDC zavugije ubuhuha. Si gusa kandi turaza kwikoza mu nyengero z'isantre ya Pinga. Santre ya Pinga nayo bivuga yuko ari santre itumbiriwe n'uruhande rw'umutwe wa 23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, aho FARDC bivuga yuko iri gusukanura imisada y'abasirikare iri kuzanwa hagati mu santre ya Pinga, ngo imisada ifite kwerekeza mu byerekezo birimo umutwe wa 23 cyane cyane iri misozi ya Karembe, Marimo ndetse kandi na hariya mu byerekezo bya Meti byitegeye mweso umusozi uri strategique witegeye teritwari ya Masisi, ndetse kandi uyu musozi ukaba witegeye teritwari ya Nyiragongo, ukaba witegeye teritwari ya Rushuru, umusozi bivuga yuko ushobora kuzateza akaga n'ikibazo gikomeye hagati y'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa 23. Ni mu gihe kandi FARDC uyu musozi w'imweso bivuga yuko ushaka mu rwego kugira ngo ikoreshe igaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse kandi bikavuga yuko uyu musozi FARDC yamaze kubona yuko ngo uyu musozi M23 iwifashisha deployinga abasirikare mu byerekezo byariya Karembe, Marimo ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ni mu gihe kandi imisozi ya Mpofi, Ishunga FARDC iri kuyideployingamo abasirikare. Gahunda ndetse kandi n'imigambi FARDC ifite ari ukugaba ibitero mu misozi yegereye Kishanga, Kibati ndetse n'ariya za Rushebere. Ni ibice byose byo muri teritwari ya Masisi FARDC iri gucishamo abasirikare ibakuye hafi na za iri gucisha abasirikare za Warikare iberekeza hafi no mu misozi yo muri teritwari ya Masisi kugira ngo ibone buryo ki ishobora kuba yagaba ibitero bikomeye bidasanzwe ku ruhande rw'umutwe wa M23 nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere ku urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane. Ayandi makuru atugezeho aka kanya biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa ababo mu misozi y'Ubutembo, icyitwa imisada y'abasirikare ikomeje kurundwa mu byerekezo by'ahitwa Imalepe, Kabiyabo muri Butembo. Bikavuga yuko kandi ibi biri gukorwa nyuma yuko icyitwa abaturage b'Abandandi bakomeje kugenda bamaganira kure ibikorwa by'igisirikare cya FARDC, ngo nyuma yuko FARDC ikomeje kugenda itsindwa n'uruhande rw'igisirikare cya 23, aho icyitwa Abandandi bo bavuga yuko ngo abasirikare ba FARDC ngo babaye ibigwari ku mirongo y'imbe ku rugamba, aho ngo abaturage b'Abandandi badatinya no kuvuga yuko rwose ngo aba basirikare ba FARDC bakwiye kongera guhabwa irindi gororwa cyangwa se iyindi myitozo idasanzwe igomba kubafasha kurwana mu buryo bwa kinyamwuga butandukanye nubwo bari kurwanamo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kwikoza mu misozi irimo umutwe wa 23 hariya Ikatero ndetse n'ahitwa Masereke, umutwe wa M23 umaze igihe gitoya wigaruye hariya mu byerekezo bya Rubero, tujye Ibulambo, tujye Ikavinyonge n'ahandi hatandukanye tumenye uko situation ihagaze muri rusange. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko nyuma yuko uwitwa Miglo Paluku wari umukada mukuru umutwe wa 23 arasiwe mu mujyi wa Goma. Biravuga yuko umutwe wa 23 watangije imikwabu idasanzwe mu mujyi wa Goma mu kikango gikomeye cyane yuko umutekano utaba wifashe neza muri uno mujyi wa Goma, nk'uko amakuru ari guturuka mu byerekezo bya Rusayo, Rutoke by'umwihariko ku ruhande rw'abavandimwe bahereye muri biriya bice rwose bakomeje kugenda batugezaho amakuru uko umunsi ugenda uza haza undi. Si gusa kandi tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru, turajya Kagera, tujye Kinyambuhu, tujye Rwamarehe, Ishasha, Nyakakoma, hari hafi imupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tumenye imisada y'abasirikare b'umutwe wa 23 bamaze kwakitswa ngo biteguye gukora buri kimwe cyose gishoboka bakaburizamo ibitero bidasanzwe bya FARDC. Bivuga yuko bishobora kuba byaturuka hafi y'ikiyaga cya Edouard. Bikavuga yuko aba basirikare bashaka kugaba ibitero baturutse mu kiyaga cya Edouard, ari abasirikare ngo ba Blackwater b'abahanga mu kogera mu mazi n'abasirikare b'abacancuro b'ababirigi. Bivuga yuko bazaturuka hariya Ibweramana, hari Pruta hariya ahitwa Bwera ndetse kandi n'ahitwa Katunduru mu
byerekezo bya Beni bakaba kwambuka ikiyaga cya Edouard bakagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa 23 muri teritwari ya Rushuru nk'uko imigambi ifitwemo n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bivuga yuko iri gutegurwa uko umunsi ugenda uzaza undi. Nshuti bavandimwe rero ibintu byongeye kumenetse kandi byongeye guhindura isura. Imirwano ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano ku ruhande rw'umutwe wa 23 iri kutegurwa mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Twihuse cyane rero nyuma yuko umutwe wa M23 ukomeje kugenda ugaragaza yuko wigaruriye umujyi wa Uvira, ubu akakanya ndagira ngo duhere ku cyitwa societe civile ya hano mu mujyi wa Uvira. Abaturage batuye mu mujyi wa Uvira baravuga bati nubwo umujyi wa Uvira wafashwe ariko imigenderanire hagati yacu n'igihugu cy'u Burundi ni imigenderanire ijyaga igira umumaro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, by'umwihariko ku bijyanye n'ubucuruzi twakoraga. Atariko nubwo M23 yafashe umujyi wa Uvira hagomba gukorwa igishoboka icyo cyose kugira ngo n'imigenderanire cyangwa se imikoranire yari iri hagati y'abaturage batuye muri Uvira ndetse kandi n'abaturage batuye mu gihugu cy'u Burundi yongere isubireho. By'umwihariko birumvikane ko abaturage bari guca amarenga yuko bo benshi muri bo babajwe nuko imipaka ihuza umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo wamaze gufungwa n'igihugu cy'u Burundi mu buryo ngo bwo gushaka gucunga umutekano ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Si gusa kandi nubwo ibi byose biri kuvugwa biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 hari bamwe mu baturage bari gukekaho gukorana n'ikitwa FDNB FARDC, bikavuga yuko kandi ibi byose bikorwa n'abaturage, bikavuga yuko bamwe mu basirikare ba FARDC nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira ngo benshi muri bo bacumbikiye abasirikare ba FARDC, bikavuga yuko kandi nga benshi muri bo M23 yagarukanye ingamba zidasanzwe ngo zo gushaka buryo ki bashobora kuba bafatira muri no mujyi wa Uvira, ariko bikavuga yuko ibintu bishobora kugorana cyane kuko bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira abenshi ngo bari kugaragarwaho n'ibikorwa byo kwifatanya n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC, bikanavuga yuko rero bishobora guteza akaga ko intambara ishobora kuba yaba mu mujyi wa Uvira nubwo umutwe wa M23 wafashe Uvira nta mirwano idasanzwe ihabaye, mu buryo bivuga yuko uburyo bwakozwe mu buryo bw'ubwenge budasanzwe butari bwitezwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Abafatanya ibikorwa babo by'umwihariko abarundi, by'umwihariko bacancuru baba Black Water, by'umwihariko bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo hariya mu bihugu nka Argentine ndetse ibihugu nka Colombia, Mexique n'ibindi bitandukanye. Nyamuneka rero ndababwiza ukuri ko icyitwa Uvira aho nubwo M23 ifite Kawezi, ikagira Kiriba, ikagira Runingo, ikagira imisozi ya za Kavimvira, ikagira Kitara, Kilungu, Shenge, Munanira, ikagira Gomba na Kitu n'utundi duce dutandukanye, ariko biravuga yuko ibintu bikomeje guhindura isura ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane muri no mujyi wa Uvira ndetse kandi ngikikango ku ruhande rw'icyitwa societe civile cyo kiracyari cyose, nyuma yuko ngo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi cyo bigaragara yuko ngo bari kugerageza gukora kimwe cyose gishoboka ngo bongere bagabe ibitero bidasanzwe muri no mujyi wa Uvira, nk'uko amakuru ari guturuka hariya Uvira akomeje kugenda atugiraho umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange. Ni imirwano idasanzwe yaje kubera mu gasozi kitwa Kabilomba mu misozi y'Iminembwe ndetse kandi ino mirwano iza gusiga uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi na FDNB bavuye mu bice bya Kabilomba, bikavuga yuko ibi byakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, abenshi muri bo bagahita bahungira ahitwa Ngomeyano, abandi bagahungira Kasekalo mu misozi yegereye hano hafi na Kingwengwe ndetse no mu misozi yegereye ahitwa za Mutingiti hano mu misozi y'Iminembwe, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uza haza undi. Bikanemezwa yuko kandi mu misozi yahitwa za Fizi hafi neza na za Kalemberembe uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi FARDC bakomeje kugenda bahongera imisada y'abasirikare, bikavuga yuko kandi imisada igamije kurebera hamwe buryo kingo bashobora kuba gusanya imisada bakagaba ibitero mu misozi y'Imwenga aho M23 iherereye, ariko nanone bikavuga yuko mu misozi yegere mu birembo bya Mwenga, mu misozi yegere ahitwa za Kasoki ngo M23 nayo ngo iri kwitegura urugamba rudasanzwe. Birumvikana yuko muri Kivu y'Amajyepfo tugiye kongera kwabona imirwano idasanzwe, birumvikane ko tugiye kongera kwabona intambara idasanzwe mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije buryo ki situation ihagaze muri no misozi y'Iminembwe. Ibintu bikomeje guhindura isura ndetse kandi ibintu bikomeje
kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uza haza undi. Warikareho rero ikiri kuvugwa nta kindi ni igisirikare cya FARDC kiri gushaka buryo ki kigaba ibitero mu misozi Marimo Karembe kugira ngo begere uriya musozi w'Imweso uri mu teritwari ya Masisi. Bikanavuga yuko ariko naho hashobora kuba imirwano kuko iriya misozi y'Imweso, iriya misozi ya Karembe itandukanye M23 yamaze kwegerezamo imisada y'abasirikare benshi mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho muri rusange. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe ba Kigali Lion News, jye bikakwibanira natwe uko umunsi ugenda uzaza undi, isegonda ku isegonda, amakuru adasanzwe utasanga ahandi, ujyagezweho buri munota ndetse kandi na buri segonda hano kuri Kigali Lion News.